Ütü günden Uvastawullah Александр Николаевич Uvastawullah öktüm nehilegin oluk doktoru. Üges bu tottun bu ulus bahalığın iki teyince sürbe sıl otçotun sağlığı bütün köngülden bastadan turan barıgıtın bu ümit iki teyince sürbe bir sılından itidik istenlik agabdelibin barıgıtır çegen çepdik doruybeğini yolu sorgunu ülağıteger cekergingiter ürdük sitihilere bağırabın. Onotton bu отчет туга регламена ден оттон эддеттен чебелехке ден ыңырабын ол курдук бастан 5-16 минут видеоролик көрөкпүт бу улуска 2-нче сүрбе сыл түмүгүнөн тух үлелер барбыттарын онтон боллагана аспыт сылга 2-19 сыл түмүгүнөн Гаврил Юрьевич отчетугар bu öktüm nehiliger kibit protokolga üreler baratoralların bir sehinler yeğim opsaya bollağına öktüm nehiliger asbıt sılga sette vapros kibit onu ulu söttütten bu nehilik cahaltatı gıtta tuğ kabarına kılırlar baratoralların tuğunan kep seğim onunla vaproslarga etilerge yiyekbet sep Кими хамит эти бар, вопрос бар, регламентга. Uvastawullah Александр Николаевич өктем нехилеген лыктаактары эхиллер көстөр да. Чебу кылгастык улуска 2-нче сүрбө хылтымыгынан тух үле хамнас барбытын оттон эхикратык билендигит. Uvastawullah Михаил Ефимович үтөкүннен Михаил Ефимович калбаммы дебет. Онотта манна бияка улус өттөттен боллагана улус бастыгы солбиячыта Барламов Андрей Анатольевич бар. Онна улус советін мунняган председателя Антонов Анатолий Петрович бар. Оноттон мен билгентон этиепин багарабын бу аспыт сыл түмүгүнөн 2-19 сыл түмүгүнөн Гаврил Юрьевич отчет туругар опсая сетте вопрос китбидебит бу протоколга. Оноттон билген аган этендери нучалы сеп. Бастыгы вопрос. Добиться строительства нового здания Центра культуры Баргары в селе Актемсиге. Проведено совещание с участием подрядной организации СЭТТЕ о строительстве здания Центра культуры Баргары, на котором было принято решение изыскать денежные средства в 2021 году на проектирование здания с местного бюджета муниципальное образование Актемский наслег. Күн бүгін оттон нехилек жахалтата Александр Николаевич бәтін бюджеттен қатчы көрін бұл проекті бұйыл оңыран баран сетерен экспертизетін ағардан баран кәлер 2-нче сүрбе 4 сылдарға комплексное развитие сельских территорий ден федеральный программа заявка бұйытынан келдерерге үлі хамнас бара тұраш. Экиз вопросынан. Обеспечить ГСМ запчастями новым автотранспортом участковую больницу в селе Актемсы, провести капитальный ремонт здания. Пятый боллаган составлены сметы на ремонт участковой больницы, обоснование капитального ремонта и заявка направлена в Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, проведен космический ремонт. Заключен договор на транспортные услуги на перевозку анализов в лабораторию. Сеп миха бу билген Илдархан укаганан бу 2-нче сүрбалта хылгыл ханнык объекттер капитальный ремонттара тутулара кирбите бар. Оны боллаттан манна көрөрбенен боллагана опсай бу өктөм нехилеген капитальный ремонт балыгатыгар опсая 35 миллион 369 миллион солковый хатчы көрөлдөн турар. Бу капитальный ремонт это 2-нче сүрбе 3 сүрбе 4 сүрбе 5 сылларга этап быгынан 3 сыл оңголууга. Опсая сүрбе 3 сылга 9 миллион 390 сүрбе 4 сылга 16 миллион, оны сүрбе 5 сылга 10 миллион. Үз вопрос. Добиться строительства котельной спортивного зала Актемской СОШТе. Маннаттон туспа котельной тутулубаттен, ол курдук билген автономной котельной
өктөм школа садыгар туспа проектанан тутулдан турар. Бу иннигиттен бу спортзал ота кепсети быгытынан бу нехелек оны улус алтадын гытта сүбелең быгытынан бу эрге спортзал көтөрүлүөктәхти. Төртүз вопрос. Включить программу по газификации улицы газовиков Николаева Михаила Ефимовича в селе Актемсы. Күн бүгін боллағана проект заказан на 120 участков с включением указанных улиц. Бысылга, Юбе Бисылга, Бламбыгнан, отут ағыз участок гастанных тахтен, Шүрбекке хылга боллағана комплексное развитие сельских территорий программа беге улус атыттан заявканы берді бит, онна конкурсы кайыр түгенметігер, ағуын 2 участок гастанных-тах. Без вопрос. Упорядочить автобусный маршрут Покрос-Актемсы, Техтюр-Актемсы, Покрос. Добавить дополнительный рейс в выходные дни. Дополнительные рейсы добавить не предоставились возможным в связи с отсутствием автобусов и устареванием автопарка. Бу хайсыга билин бехиме бу муппатапыден теретебидин гытта үле гытолоробут, оны бу сылга хомойого хинтон автопаркатан эргерен мелди ремонтнарга тураннар даже бу чуга сытар нөмүгү онны бу зевраферме курдук нехелектер битин каян транспортна качибакка олоробут оле хинтон бу күннерге быхарны ылнамыттон Уерагри управлениятан элге списание тахсыбыт автобустары автобусы беребит чембаланнаны удантан үшөйдег ремонтнан үшөй туруктак автобустарынтан сүйдер түгенигер хатанап боллагана бу маршруттарынтан үлелдиек биттенетебин. Алтыз вопрос. Добиться выделения средств на асфальтирование автодороги Актемсы-Техтюр. Проведена реконструкция автомобильной дороги Актемсы-Техтюр протяженностью более 9 километров. Вот эти видеоролики мы көрдүгүт, билген то бар подъездной солгыдыме был комплексное развитие сельских территорий федеральной программанан полностью барта асфальтынан кутулдунна. Onun bu вопрос авылында. Он наблюдает 7 вопрос провести ремонт здания МФОКС и передать на баланс наследной администрации. МФОКС капитальный ремонтугар хамойгайнаттан улус жалтадаттан сүйтбалга качы көрүлүбатага, онуттан бу инники кекке хылларга сүйтбе бир сүйтбекке хылларга тан Александр Николаевич тан меманны бейбет көрүлөрдәкпит, онун сатанар болганаттан качы көрөмүт оттон хайдарынан ремонттан баран бу нехилек бәтер балансыралар болған оттан не билек биттинете. Себ опсай 7 вопроска бу аспытсылга кирбет протоколга кирбет вопростарга хоруюм инник. Опсайнан улус жалтата оннотому нехилек жалтата өктөм нехилегер бу сылга тух үлелер бар биттире полахотун билдерин көрдүк билген школа сад тутулдан турар быйыл үлеге киректех. Onu tahanan bulla gaska opsaya 11 G ыл колбонно. Onu tahanan bullagana микрорайон газовиков именно bu проект булла улус салатадаттан 1 миллион качы көрүлүбүтө. Онна нехилек генпланын саңардыга оннаттан бу билген ухугелинге гектардах сидер учоттан туран опсай 1 миллион 100 агуон тыгынча качы көрүлүнне. Оны опсайнан бу тыгайстыбытан кайыс катыгар болла опсай бу агыс так кормовой культурага семя лылтыгар төт кайыстыба үбүлэхинне көрүлүбүт хатчыта. Онна боллагана көрү тутутугар эме бу төт кайыстыба эме улуу салаттадыттан жалтадыттан эме үбүлэхиннер көрүлүбүт. Онна бу благоустройство чечетинен именно комплексное развитие сельских территорий, парк, учительский деньги опсай 2 миллион харчы солковой көрүлүбүт. Себ онун те аспытсыл түмөгүнөн колобур эти инник хабарнак үлелер бара туралдар. Билген боллаганытон вопростарга этилерге кирек кеденин рабын. Онутон бу хорокчонна колобур бу онлайн көрсүгүгө колобура
Кыйын холбама кыра холору вопрос эти эппет түген гитер мана чат тем бар. Ол чатынан эме вопростары этилер гитин этин. Оны таханан бу билген олуньйга бәйән булан быһытынан бу эркәне хочутугар сытар нехилектерге самартай хочутугар сытар нехилектерге реметтон көрсүһү быһытынан телеринен оны та нехилек активын депутаттарын гытта көрсөт иехтәппин онны меттон бу тустак нехилек олобетер үктем нехилеген сайдытын вопростары реметтонна бәгыт этилер гитин вопростарын эме истегим ден эттебин. Пожалуйста, вопростарга кирекка. Олег Владимирович, эйэхэ хайдак запистанан билигин колобура запистанан эйэхэ бэҕитер дии хэдиэк көһөттү. Сеп миха келекидин сеп бу неделяттан полностью бэм отчет колоробу, но лихин келер неделяга айн запистанан приёмы кирекин сеп. Дораболорун Газовиков улуса кахан газ кирери? Эти коридордун көрдүк Газовиков улусага быйыл отут агыз жыйга газ холбоноктакчен онна бии заявка быйытынан туха федеральный программага бу бэхэ киллер дебит оны то конкурсы кыйыр түгенмитигер эхил бу халбыт участоктор ола бетер абу 12 участок эме гаханан холбоноктакчен. Сөп бахыба. Здравствуйте. Эллей өктөм эллей тугара улсатыгар хаан фонарный столбкалары болой. Так, эти вопрос болларынотон нехилек жалтатын полномочиета не боллатон Александр Николаевич бэте хоридо жаһаныбы. Александр Николаевич хоридогун да не? Эллейге уличное совещание вопрос гидде. Присвоил. Осваивает наверняка отличное освещение кабинета, а то уже отличное освещение того уже просил софта данной некое. Как раз был в том деле, уже заказ а сюда идет инфонетер, светильник был как раз свой кабинет. Освещение. Билэхини көрүлдөн турда Александр Николаевич. Так, уличные светильники. Ну, просто уже монтажные уже надо. Ага. Сеп бахыба. Так, бу чатынан вопрос киреш. Дораболорун по переселению из аварийного ветхого жилья программы өктөм нехилер хахан сагаланы ден ыйтылакпын ден. Андрей Анатольевич, пожалуйста, вопрос к хориддаре. Күнү өктөм нехилеген аңктактыра Михаил Александр Николаевич, бу программа биэхэ планово бара турар. Оны бу биэхэ турар сиргитигер, иннептон аренда платеж арендатын алгандар тәлитте кирен турар. Эти программа бу сүббе бир сылдыргаттан үлете барыктар тенетебин. Инна аукционнан барыга, оннан үлете бардагана бейбилдер яппет. Сеп переселение түрөттөн инне хиха подрядный организациянан сетте женотун бу баат бир дөйдулакыт республика бир билдер көстөр подрядный территориялы хижер оны месана барыттан бу программа чарчетинен түрдө үчүй кыргыбай жээлерден өктөм нехилеге тутулуктар ден бэм бүк эреллерпин. Себесі вопрос так, элдей улуста вопрос хос кидде бу чат ка, онотон Александр Николаевич де хориддата бу быйыл халлан сылыр түгенер оттон септегөллер барыктар ден. 2-нче онага сыллака төрөбүт үһү согобор билигинде участок береликтер. Ону кахан ылырым болой. Бу вопрос эметтон олокта жагалта вопроса велетте женитте. Ону буллагана холор олокта жагалтаган заявление сурбу боллакана кинер берехтәхтерден хоконетте билен оттон багар эн заявление сурьелик боллакан оттон заявление сурьен бу илже холора улус комитетигер ду Покровской коракылыхын багар боллакан холора ник заявление сурьер түгенгер оттон участок берехтәхтерден.
Здравствуйте, Николаева, 33/1 улуса газ хахан кирериден. Иванова Сардана Афанасьевна. Тут я пидим курдум маған өссі түгіл қатылым. Быйылғы хылға өктем нехелегер отут ағыз участак газ танықтақ, оны білген улусатын чөпчі бұден әппәппен, онытын келер сылға ағуын 2 участак газ танықтақ конкурсы көйер түгенметерден сәп. Onun tüm misana var bu участоктарга bu программа оттон bu Николаева улуссатын кирен турар болуктак тендер. Нуравларун убастауллах руководителлер онна өктөм олактактара. Вопрос эти залбыт спортзалбыт кан көтөллөрден болбутай былырын оттон каддары муньяк быгар bu администрацияга нехелекке көрүлүү ден болбуда же социальный объект быгытынан нехелек залыгар хаджаргар чоңну көтөлүлөр буллагана өктөм нехелегер оттон эме залбыт ок болгон калырды кайдакту ону Олег Валерьевич балыста. Егор, се беддәте мен вопроскын төвчинет. Итиннету бихи бу манна бәбит усаны муньяктыр битер ити сетте терилте халаячыта Андрей Иванович болан Александр Николаевич болан онна улус алтата болан тон муньяктаапыт онна бу кыржык сүрдәк кырыгыбы сүрдәк чөй объект школа саат тутулда турар онны тети иннигер хами билик көстүлә хебге бу эргес барзал турар хаддара табыга соқ болар ден бихи усайнан ити залы көтөрөлгө ден сүбелең муньяк болбуда. Оны боллагана быйыл Министерство спорта коллегияте боларгар бихи улус заявка төһөрөн олоробут. Бу 2-нче сүрбалта хылга именно бу спартакиада хаңалас улуугар ытылларыгар ден. Оны таханан 2-нче сүрбөт өтсөлгө боллагана Дети Азии оню бихи республикалар болуктак. Онна эме заявка быгына билген септах объекттары турорсаммыт осайнан билген тун проект билебилдер нура ылар түгенмитигер бихи бу эркене хочотугар 1-3 объеги баланы бут именно өктөм нехилегерди. Сеп тойда өктөм нехилегер то бар отон лицей да бар, Малая академия наук да бар, Агату да бар, раз элбахтелендер дыгытылдылар оғақ сан элби турар олин обязательно спортивный объект надо ден буланы вот онон кайдарыгынан ханныгар программа септү бехинерин килдерен бихиттон объект тутары буланы вот өктөм нехилегер. Себесі вопрос. Вопрос этих. Вастауллах. Так, был чатка киевде. Чатка киевде. Үтөкүннен. Ийит бахалыста. Bir вопрос тақпын. Мен балағына быйыл газпын бәйім қатчылдан тоқтамын келдердім. Ona malay moşedderga toqqa turbutun. Oçotqa turbutun. Газпын келеттері бір онда меха быйылга тоқта хоғыны эхилгеге ме кирсекпін синда. Атак уже бәйім қатчылдан оңыттар бутун. Нургияна ентін, да? Ага. Распайдың кім дені? Билиңне фамилиям Кайдалова. Атак Кононова. Кайдалова Нургияна. Сеп, өйдетім мен ити вопроска управление соцзащиты нөңөттен оны бұл туғынан субсидия көрілдер әті дегенен бұл сүйісті тегенче гастарды етігер. Оныттан батақ боллақана возмещение бұғытынан заявкаан қос береқін сәптен. Оны комиссия көрір. Бұл мен бұхатчы мен еқа бұл тугу возмещениені көйен ылаған ден әппәппен ол комиссияны қолыра ағар түгенер қолыра возмещениені лықын сәп. Онан сәптәу документтерген құмейен нехелек жағалтатын ғытта өліләңген бұл бейеқа келдіге қынады. Сәп, многодетнайдарға аварийный жиға вопрос кейді. Многодетнайдарға аварийный жиға олар робот, оны туғамет көме программа бар дойы. Аварийный жиға қолауыра бұл реестрге келбет болдағына мен білер бінен 2-нче сүрбе 5 сылғылы өктім нехелегер
эти переселения из ветхого аварийного жилья ден федеральная программа тет жекирен турар была. Тогда Андрей Анатольевич. Так, эти программанан төдде кирен турар, ха? Оннотон бу киби поллахатна бу программаганан эхи саңа же лыхкаттен этебин. Но маннан акын соғын сурибадаққан бихимин көйен чөпчү бу Александр Николаевич то хар кыгым соқ велетте ден идачы итер. Но Александр Николаевич эни чөпчулан баран бихеха билдери хидду. Ремонт электросетей закончен на слеге. Отключения были до 15 декабря. Эти вопрос кавуларына билигин Бэхэ Меха Нюргун Климентьевич, главный инженер Центральной электрической сети, главный инженер этеринен аварийный арары соқ түгенігер оттон плановай арары бұқығыңы түгер планаматчын әппет. Анон аварийный ситуация болат түгенер оттон қайдақты бұл бұннейін қанна бағар қолуыра уоты арары иқтірін сәп. На возмещение документы кайда абутутта буда бар. Ты хайсты отер чепчетелибит бурдук берилер бу наха чугей. Бу сылга хаста берилери. Бу сылга хаста берилери. Татьяна Давыдова иппыт ты хайсты отер чепчетелибит бурдук берилер бу наха чугей. Бу сылга хаста берилери. Билгин заявканы хомуя хаджалдар. Онна туокутун заявкатын эрде бирин ты хайсты специалисттер, ты хайсты управление тигер. Оннотон септа заявка хомулар түгенигер хайыппыт нехелектерден эми оттон организованно бу бурдук тиетин качыйык битин этебин. Өктөмгө того педиатр сого стоматолог того тиин стоматолог ого тиин эмтетерге. Педиатр он стоматолог бопрода. Себенитон Алексеева Сарглана иппыт билигин эне чөпчү жен кайын коридорс кыгам соқ эне район кинемет балыгын гытта главный барахын гытта үлүлэхэмит оттон эпетин тирдиэхпит онотон не местетигер тиен холовра жоны хергени гытта көрсөн кепседе битир оттон итиба пурухоттон главный барас байта коридорга жен этебин. Григорий Анатольевич Карпов. Дораболорун итчат илден кеминтерьерге тоқ булан үле барара күйтүллери. Итчат илден кеминтерьерге тоқ булан үле барара күйтүллери. Сеп анатон олуқтоқ жалтаны гытта септе қолуыра үлени буландан терьер қанады жен этебин. Оннотон итчат билден турар билген культура кийне оннотон септе спорт залы бар түгенигеринне қолуыра эти хайысқандан спортка, культурага сыгыран үлелети қасеп оннотон не тугунан диккахебиш арас кабаанна общественный түмсүйлеринен эйинен томинана бар өттөм нехерге сүрдэ коктаакты кыттар. Онотто бихи Александр Николаевичтин бу вопросу эми протоколга килдерен баран септеакты оттон быхарны ылнык битченеринде бит. Галина Дмитриевна өттөмгө ветхое жилье программа ханны жерлер кийбиттерин этиеккит до Иннокентьева Галина Дмитриевна айтар. Манытон өссү төгүл бу испехигинен манна чөпчулан олуктар жалтаны гытта уна бу бихи тустак управление гытта үрөлөһөн бу именно Иванов, Петров, Сидоров жерлер кирелдер жен мин көйен билин чөпчө эпепин о курдук опсай тугунеттеха төт же опсая 2005 сылгалы бу именно ветхое аварийное жилье ден программа кирен турар. Онотон олуктар жалтага терти еңетети Александр Николаевич туста специалисттергетте чоукайдахын онны кеннерто чөпчө этиектере каннык же бу аварийнайнан кирен бастыкы очарка турарын. Подскажите, пожалуйста, как записаться к вам? Маган бу велетага хоридабытым маны приемный через суруттараңы келер неделяга кирерин мин бэм оттон хайыгам принимайдыгам денетебин. Чапаева саңа ымфокс тутулдубакка турар кахан белейди.
Маған эме бу вопроска хоройдабытым Варвара Шевелева айтар. Фокска хомойген бу аспыцылга капитальный ремонугар үп карчы көрүлүбетага, онуттан билген өттөн химбирити объект тутуллан баран кыйын үлләбе көтөрөрө бияка бу улустаганы нелектер жалтатын үлетин кергеппе толейин инне болгомто урамыт беги мен санабар бу кекке биремега ремонуга качы көрөн онне бу фокс токсыллак соругта кайда кабанак уллектягынтон нелек жалтатын гыттан баарсан баран баарыны ылынык биченете. Приемный номерин сурунун Буковалыста төрдөн бир биен сетте телефонга эреңет приемы суруттаргат бу велиетте жени етер. Күнде Михаил Иванович, Олег Валерьевич, Тюмнелиген Локтоктора, Захаров Рустам Михайловичмен, Алат Тюмшилерин Салаевичты боламын. Аны маныкченте, Игорь Николаевич Питер, онда ечу көтөр тимейттакына зал көтөрүлөр деді. Екідеуінше футболталлар деді болды да. Мен енді бұл түгіндек болар жөн елек чаты жолы бес сылы байқанда жартынай. Бұл бар жақтынады да. Сылы бия бұл үш залдар балар, оны қайттар ғана бұйқат боламын жартынай қылы. Бұл бейдір чапы бес сылы бая жартынай Сылы бей поколение ұқпағаны. Идети мен вопрос көңүн мен бахча тебин бу залы хасын тиен көтөрөбүт жебеппин хепти. Билген зал үлләбитин курдук үлли турар. Хеп токтойын бу раз көтөрөбүт билген би ол кандык конкурска осенен булан быгытынан спорт объеги бу өктөмне хелегер хайдах местетин еген бартын баарсан үлетте саңганар түгенер биддер мен ханабар бу көтөрү болду. Ону кайгалы би токтойын билген бу залы көтөрөбүт пеппет просто эти опсай кепседи уйнан будущем индики жылдарга көтөрүлөөн нады. Ону саңа аны уяга беттир зал тутулуун нады же. Şuraya hepini bari göbütü. Otan bilgi dağına birime şkola verilir zal bulan şkola killerler. Yerler canlı. Çatın killerler kullanıyor. O yüzden olayım bilen yerlerin bulan bilen eder çata bulan her bir atın elektrikle baranlar kayıklarda. Ki ito bulan fanatara canlı. Ayrıca otan yartıdan bağlattıklarına haram barbattır bu kanara. Dedin ne diyorsun? Hasta zal değil, İslam gene olur, şkola gene olur, bana litse gene olur, bana Allah haber böyle gene bilir. İki para bile var. Otur bir balkı, o kahve biliyor, bana ne gelecektir bu ay. Açan hele bir hanım var bu. Bu müsaade bu arge edecektir. Şu bakma var. O kutal bana. Сев Рустам Игоревич, иди вопрос bu öktemreni heliyartan turbat xamuyğen kırcık düşüşa obyektara bildirin kurduk barta oğo jartan iqtaqçın utun niheleke bartigar onduk ilde bil turar onu bilgin bu xamsık kelen utun epi situasyondan bu kırcık jon serge sırıtın bobuldan turar onutun bu balıgın utun mihana var bilgin vaksina gen uje barta berilen hin berdektehen bolar tügeniger bollagana bihi manna üyregri problemi bitte bir baharını ılınamıt hem bir jon serge sportundan jartanar usloviyetin teriyekte bit o bihi zadachavut bolar o kurdu oton doydu prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ukahagar bu sübbe 5 yılgalı nehilenye bihen tüet bırıgana sistematik sportundan jartanıqtaqti 30 yılgalı gen hetton bırıgana sistematik sportundan jartanıqtaqti ол условиятын hem bir бартын терьерге беги үллехебет онна бу үрегри управлениятын гытта үрак объекттер олбетер спорт объекттеригер бу нехеленени метун качакта баккар кимдеригер беген турурсок бут эти чагар үллехебет но нехелекке любой нехелекке бу үчөй аныгы ягап беттир зал бар боларыгер оттон но бу нехелек олукта жалтатын гытты үллехем оттон эти бахарын мен бут Bilgin yapayaktan haklısın. Siz soyunun içi bitirin. Mitpun vapuru var. Benim mitpun habıla durarıyla hepiden ayrılan barındır dünyanın
Sonra. Ötürüsün takanı neyine böyle yana kaydaklarını birlikte bakıdan var. İşte o kadar da fark kararlar gerekiyor. O fark kararlarını tanımlarım da öyle. Kaydak olduğunu rahatlıdır. Bahavuzda kos itaat bu notebook hine tuga mikrofona aljamat bolan Allah kuhan baydı gehilder Alexander Nikolaevich. Bu prostorgit karjignan ehilder. Ol hin üçüydük ki sereye neresidir. Onu bahavuzda sotobet nüngödü ile kaytaktu min verbin Alexander Nikolaevich nabiraydan baran diba pro kos eğittirarını bite buldur. Sberbank terminali öktөмгө кирер доден. Манатон Sberbank terminalın birinci çöpçü mekayına pepin ülülehen öğreten körün barın diginen ehike kirer условия бар. O kurduk любой банlar kolobura Чапаевтан Сысоева. Митпун бапыругар. Митпуму сабылдан үле хеппитен албыттыра хайын. Ол канитем ваше үлеләбә колорор. Оны нәһиленне турорсар. Кайдактаны митпуны ху катаммаппыт. Дәтем бапыругы Чапай нехилегер митпун тугун мен бапыругынатын центральный кин балыга главный брата Нюргун Петровичтен эти вопросы чолкайдагым билерби курдук аспыцылга бу дороби храстабын үлехеттеригер сүрдө алыхан оптимизация болбута ол курдук бихи улуска агуон сетте дороби храстабын үлехеттере сокращение бар буттара онута бу эти вопросы метод төптөрү билген сөргүтүен кайдарыгынан нехилектерге стационар деген сүргүтү өттүгөртөн дороби храстабын министерствотун даганы онутун бу правительствотун лесатыбыттаган пока билген токтолухан результат пока хох. Эти вопросы мен Нюргун Петровичка туруру. Чатынан себе вопрос киде Чапаева оптоволокно ден кыян Ростелеком чагына ден интернет кыян кирбет дебите. Бу Варвара Шевелева итер, бу бар сол ол курдук Ростелекомнар эмежете дойду президент укагынан опсай социальный объекттерге каз бидин электерге тон бу үрдүк скоростта интернет бар болуктатын программанын бирин барта социальный объекттер быт культура объекттера дороби кырастыбына объекттер бар тон интернеттен колбаналар онтон жээлерге Ростелеком салалтата бәйті әттон манна аспет нейлі бейхім өнектегі жеппіт, онна әтелдерінен тон бұл опораларын ұлы бәдер остолбаларын еген қолауыра бұл олақтау жағалты бәйті көрін үбілер түгенігер кенілер бұл чағына егілдерге интернет қолбурге бәлемнер ден. Сәп, онуттан бұл қаз бейді нехелеке кылыбат бапыры, сол күрдік бұл өктім нехелеге кірдік территориятынан долақан, же қайсыватынан дәлбәқ, онуты билген бу пока бихил успутуттан булгуньяктак нехилеге эти кайсыга үлләрөтөн белемнен седжер бастыгы пилотный проект курдук онуттан көрөкпөт бити кайсыгадак осенин кабанактык үле барарын чагыны ылдыгы кырдык ол именно бу опоралары кыян бетин үбүлэхинтен Ростелеком булбатна связьтен чагыны ылдыгы бу үрдүк скоростах Ростелеком кабелин кыян тардыбат. Здорово, Лорон. Олег Валерьевич, вы Иванова Зинаида Васильевна общественный советчик уетылакпын. Буларын отчет кемегер улус отчетым кемегер
Нургун Петровичка санитарка басына турусууппут. Onu nömügü Halibazavudun direktörü masına birer diye bitter onu. O masına bir oluktağını bu uluska hürehedden bolar. Bu yıl hem bu sanitarka masına bütün nömügü turursa nehelene bit ulakan üst nehelege afluzu baydınlar nömügükleri. Bu yıl medikler napredeyle возможности üladi hatatılar onu o sanitarka masına bir hukutuk masına bit nehile успейдер. Üstüne çatan takka kihini kayda usulurbaydı bir masalana. Зинаида Васильевна, вопрос к этим sorunun bu vapuru hümetten Nurgun Petrovичтен ürelehekpet dignen sılata Здоровья Храставалы Министерствотен tuğnantı programatından masanalar görülürler. Onu tünkürcük bu öktüm nehilege bihi ulus budur samay ulakan nehilek minin en vapuros gün Sörüs öpke diyanı bunun öngübün, umneti vapuruhottan bilgi turursamıt masananın kaçıldığı vapuruhun takayakbıt, ürleyakbıt. Sebesi vapurus eti vardı, vastavullah öktüm nehilegen altağıtara. Ütөкүнүнен Платонова Римма Романовна общественный совет председателевин. Мен боллаганы бу нехиление атыттан мамнык вопроска дейдим. Быйылгы жыл здоровье сыладен. Онно бу биһиги балыхабытыр стоматологический кабинет бар. Ол кабинет Төктөр Чапаев өктем онно улах нехиленетін качер. Онно балланы билигин оборудованиета эргербитинен мөлтөгүнөн хирургический операцияларын орор, эмтенини ыппат. Ол оборудование 2-5 сылла калылыбыда. Оны ремонттактарын айы турган баатык алжана нихер. Онун ити нехилене турор сараден манна саңа оборудованияны көрөн местетигер тихи эмтиллере болар ден ити бага ханалакпыт. Он этеме здоровья сыганнах эмети спортзал бапурухугар нехилене улаханны гыджар, он эти эттилер, оны мен кос-кос катылабаппын. Ити бапурос кайдагара быхарыллары болар ден оннук этилакпыт биги. Сеп, Римма Романовна Багилова, прогонин bu kırdık stomatologiya kabinete min tüydürbüne kırdık rukatta nehe keterörlüğü de min ne stüdyenli hidinatan elbette isminin oturbutum. Bu prohotta min eme bu etiyemeden Nurgun Petrovich'tin opsayınan Alexander Nikolaevich behi olunuyga ehiqa tiye hecekpit ona mestetiger ona oluron kepsetiyekpit bu vaprostara vartan ırıtıyekpit то кайдак осенен көмүлөмөт бу кайыскаларга бу доройга карастабылын өттүгөр үлени таргеден. Анан күтәрен олнеге Нургун Петровичтин главный врачтын билге тиеме доттон эти вопростары быхарар көрүлөйөкпөт. Сеп. Өссө Вопрос эти. Тоже. Все вопрос. Bitti mi Alexander Nikolaevich вопрос? Здравствуйте, здравствуйте. Ага, Стевит. Здравствуйте. Здорово, Розалия Романовна. Текунинен Олег Валерьевич, Михаил Ефимович, он öktем олохтаахтара. Мен кайки вопрос бар.
бастыкыта боллағана биһи бу туоға түтүгер. Уоппут күн айын ха барат. Оны бу үрүң бас линията Сан Себастьян күн айы барат дилер. Оны ол бапруғы бахараллара бите боллар. Өсі бу хатырна атеме бу бүйхан кырадыс бу бутугары ме бар хаджи бута. Вот. Ите бу молодежная улуса, ите тогойская улуса. Те проблема, ите ханга деревня чуте барата. Ол вопрос бастыкыта. Он үрүң бас басайнан сайна түтөрегени чуу түшөйдек бахаран кәһәлләре бите боллар ден. Иккис вопрос боллагана маннык. Потом хырайы күнә асасай павадак болып де. Павадак болар быйыл ме павадак болар булуны. Ите багаһаналак, ите ветхе жильоннан ите павадакка барат атуактары жерлери туара атихирге благоустроенный это олохпытин ари каньон тупсанерде. Но благоустроенный жерлер өктемге тутулуактара дуаден багаһаналак в ближайшем будущем. Спасибо. Бар Зарем Романов вопроскар. Кырдык бу аварийный араксы аспыт неделя болбута бу бенте 90 градуска тун бу провод хасыгытынан ден мехабеhe отчёттабытын үргүн Клементьевич өнөтен үрүң баска барар линия эргер бестен иннетон сайындаганы бу кыһыңы төттүгер кырдык аварийный араксылар тасаллар онотон түргүн үлердик дигинен бу электриктер отон үлеләннәр дигинен хин хайы хатыллар түргенне холбу хатыллар, но пока капитальный ремонт эти үрүң бас линия тигер буланамат бу сылга онотон бәләре телләрне отон келер кеккеләргә миеттон сип кабелге көһөрөн духайдак тоосының бу линияны саңарды именно бу үрүң басып түгер үле тапынытын хинари ама болодия. Онотон аварийный кырдык токтан арарыттан кайдак таганы бихи кыян страховканы кырпысу ол курдук сүддәгәрдәк трансформатордар эргерен улуска даже без хозяйны трансформатордар балдар оны билген бихи бу күмибетигер задание беремет бартын сутнүнгө кайнарын булдыран ду хайдак тутун үлени ытолор бут. Онотон hem bir onu туран мехлеге хигер булдотон көрүп боло билген барта билген простой эти алюминий проводтан уларыян билген кабел сип панелге көн туралдар ононтон мехнаваттан эти кайытка тигер эми үле бара турар ононтон бу кекке инте хылдарга бу от качеството тупсо жетем. Благоустроенные жерлер эти именно переселение из ветхого аварийного жилья программанан өктөм нехилеген жалтат уже аукцион билдерен сирдерин уаттарын уже чөпчү билдерилден туралдар. Ононтон өстүтөгүл катыл иребип болдакпына 2-нче шүбе 5 жылгалы өт благоустроенный тутулдуктары ден этеби. Сеп. Так, саңа школа быйыл үләгә кирер доден. Саңа школа быйыл үләгә кирер Руфов тенейпит. Сылаһын бу кулун тутар ыйтан колбоноктактар онотон ис үллетин бартын бу сайынгы кем игер үлеләннәр бихи балаган ыйын маңныгы күнүгер оттон үрүләк быйга майгыга школа сады арыктак биттен буланан робт. Олег Валерьевич, еще bir вопрос бар. İstedim Igor. Ödenköyge kirer sol budugar damba eti örüspük ubut keleriger barırgar. Onu kattakandan kapitalına üşüdük bilde onurum köpeyekbinin söp tuğacak. Sıla ayı ne büdjetten, mesne büdjetten kaçı bağ görürler de. Kas cenete 200 kurduk ete de kattak da dürbüne. Onu kattak baharıkı öbüdde bilinge üya. Hatta Себететим Игорите вопросу билгин чөпчү билкеен эпепин себинне мелиорация управлениетин нөңөтөн дамбаң уруларыгар проекттер эме заявкалары хомиялар эте бусылга
тук буланнах олоролорун мен билин бу чөпчү жен кайын эпеппин онотон бастадан турунтун проект белемне канада онотон бу фәндик проект деме ултоо жалтын өттөлөһөн этте учу проект проект этон дамбаны капитальный тутар болда хоттон үбүлэһен эсин улахан огус болу оннутон республика оны федеральный тахарын фолклорлите кеп болу дияхныбын онун эти кайыскага бихи бу Сан Николаевич бу кемере микрофону колбоду багасты микрофонун арарат тайды вопрос тахытты. Феликс Ковров. Да. Онда ще ванны, Олег Валерьевич. Быйыл бихи хаңа здания кидаппидне бу спортзалбыт үлага кидбап була, уже автономный котельня тутулубат болар булача. Оны быйыл залбыт тоңор кутталах туен. Үлелебе болар деген. Семенетон олтоо жалтан эте сибелиякпыт бихи Александр Николаевичтин Хлор автономный котельня дигинен эти залгы килдерен барын нехеленини хырдындарга дигинен сүрдәг чүй бахарны болоты. Оны билэһенин толку допудунады бихи олтоо жалтан кетти. Жон серке хаджарын hem bir ол условияны бихитер яхдыктаппы дигинен белем зал, минити залы ахары баны карбак туруктаг зал дебеппин. Олин Хлор автономный чүй котельня килдерен барын сылаһын сохранигинен билин школа балансы турар боллаган бихи акасамаппыт бихи не нехилек жалтатын балансыгар берерге. Себессе этилер бар болуктарын сеп этилер гитнемес диякпит бахалыста жон серге үйренмит эбитчен саныбын бу онлайн хылбыра сүрдэ ардак вопрос нехилекитер килде аты нехилектерген хайба вопрос килбет эде. Тобу Михаил Ефимович эппетинен мен бу сеттерин төмөк тылгатын этәрнемин бу бейха дойдуга президент биллерде наука онна саңа технологиялар сылларын сүббе бир сылга онтон сүббе бир сылга республика бытыр бу здоровье карыстырылын чөр олок сылы билдирилине Айсен Сергеевич эдитинен онтон бихи бэбит улус бутугар бу Михаил Ефимович бу дагайна харда именно бу жекерген экономикатын сайыннары сылайын. Ол эбетер нучалы развитие семейной экономики ден. Бус хайысқағаттан бихи бәйбет улус бюджеттен эме сөптөх үбіләхіне көрін олары бұд. Оны тағынан бұл білген тустақ министерстволары гітті, госкомитеттері гітті үрләхемет бұл қаңылас ұлығығар олыған қамсы тағарағанығар үлі ұйта әді бұд. Оннықтан федеральный үбіләхін болын, республиканский үбіләхін болын, оны улус өттіттен, оны олықтау жалт өттіттен бұл төт тугух бюджет кайыскадын ондоттон бу манны бәте улус бутур чолан бидилен бу урбаниттер эме бу кайыскага эме үлелехек питчетлер онон бука баалыста бу кайыскага үлелерге олукток жонтон нехеленеттен нехелек баалыктартан бехеми этилери күтебет ондоттон манны бары билгүллехемет бу сыл бүтүүтэ именно бу жекерген биге туруктак бооларыгар оттон улхан камсаны оңорокпутун нада жен сыл сурук туруран үлелехиджебут. Себ ононтон бу бары кыттыны бу кытыгар баргытыр барга макталбын терердебен онотон инне бу олунниге бэм тиен көрсүхер бароттон интересте онно вопроскутун этилергитин эметон истем деханыбын манотон икки бүтехик вопрос өссекиде чатка өктөм солы федеральный трасса болар деген өктөм солы федеральный трасса болбат өктөмгө саңа участок берилдер до заявление булырын сырый буппуттен маны олокток Жахалтага Александр Николаевичтен бу сиргуат бакруһун бәгыт диен чөпчөлаһын диен этебин. Че баргытыр барга мактал кытыныл быкытыгар баргытыр чеген чепдик дөрөбөнү жолу соргуну то бар үчөй багыр. Бары балар. Көрсөй калды.